Ibihe byiza kuri mwe mwese mudahwema kudukurikira aho muherereye hose. Ijwi risaba FDLR kumanika amaboko hakiri kare byageze muri Amerika no mu Bubiligi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ububiligi byagaragaje ko bishyigikiye intambwe y'ubutegetsi bwa Kongo yo kwemera ko bucumbikiye kandi bukorana na FDLR, bukanayisaba gushyira intwaro hasi inzira z'ikigendwa. Igisirikare cya Kongo Kinshasa kimaze iminsi mike gisohoye itangazo rihamagarira abasivile babana na FDLR kwitandukanya nayo, ndetse rigasaba abo barwanyi gushyira intwaro hasi vuba bigishoboka bakishyikiriza inzego. Biri muri gahunda y'ibihugu bya Kongo n'u Rwanda byumvikanyeho n'abahuza barimo Qatar, Amerika na Afurika Yunze Ubumwe yo kurandura umutwe w'iterabwoba wa FDLR wazonze uburasirazuba bwa Kongo, ukaba unabangamiye umutekano w'u Rwanda. Masad Boulos, umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump mu bibazo bireba akarere k'Abarabu na Afurika, unaherutse guhura na Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi mu Bubiligi, yashimye intambwe Kongo yateye yo gusaba FDLR gushyira intwaro hasi. Yagize ati: "Twakiriye ubusabe bwa leta ya Kongo bwo gusaba imitwe yose igize FDLR gushyira intwaro hasi no kwishyikiriza ubuyobozi nk'uko biri mu masezerano y'i Washington agamije amahoro." Akaba yaremejwe ko atangira gushyirwa mu bikorwa tariki ya mbere Ukwakira 2025. Iyi ntambwe ikomeye iganisha ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro y'i Washington bikazafasha gucyura FDLR, gusubizaho amategeko ya leta mu bice leta ya Kongo itagenzura, no gutuma akarere k'ibiyaga bigari kagira amahoro arambye. Visi Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot yavuze ko Ububiligi bwiyunze kuri Masad Boulos mu gushyigikira ubusabe bwa Kongo Kinshasa buhamagarira FDLR kwishyikiriza inzego no kurambika intwaro hasi. Yavuze ko Ububiligi bunashima ibiri mu itangazo byo kubuza ingabo za Kongo FARDC gukorana na FDLR no gushyiraho ibihano bikomeye ku bazarenga ayo mategeko. Yagize ati: "Ubu ni ngombwa ko iyo myanzuro itarimo urujijo ihinduka, ibikorwa bifatika aho bibera, noneho buri ruhande rugire uruhare rufatika mu ntego z'amasezerano y'amahoro y'i Washington." Igisirikare cya Kongo tariki ya 10 Ukwakira 2025 cyasohoye itangazo risaba imitwe yose igize FDLR kumanika intwaro hasi no kwishyikiriza ubutegetsi bwa Kongo cyangwa ahari ibirindiro bya MONUSCO mu rwego rwo kubacyura mu gihugu cy'u Rwanda. Uretse kuba itangazo rigena ibihano ku basirikare ba FARDC bazakorana na FDLR barenze kuri iryo tangazo, rinasaba abaturage bafite aho bahuriye na FDLR kwitandukanya nayo no gushishikariza abari muri FDLR kwishyikiriza ubuyobozi bwa Kongo n'ubwa MONUSCO. Igisirikare cya Kongo kivuga ko igihe FDLR itashyira mu bikorwa ibyo yasabwe ku neza izabikoreshwa n'ingufu za gisirikare. General Sylvain Ekenge asaba FDLR koroshya akazi ku rwego rwo kubahiriza umugambi w'amahoro uriho, bityo bakaba basabwa kwitanga nta maraso amenetse.